Eh, iyi ni inyamerika y'itelefone. Reka mufate numve. Ariko ntanyanduza corona kuri telefone. He, muri Amerika basaze na za corona. Halo. Ni Mushambaro. Yewe tunyanduza corona noneho kuri telefone. Amakuru yo muri Amerika wa. Yo, ngo mwashize na corona. Oya twebwe ino ni amahoro. Twebwe ino dufite urukingo n'umuti wa corona. Urukingo rwa corona n'umuti wayo ni ukumwa akanyanga kapita mbere ya yindi ya mbere itavanze itafunguye, cyangwa se mu yindi ndimi konyagi idafunguye makari, iyo bita ngo ni makari cyangwa uko niko bihagaze. Icyiza cy'iyo nzoga iyo uyinyweye ukingiye umuryango wose. Niyo uhamagaye umuntu kuri telefone mugahamagara na kujya kuri telefone, uhita nimba gwaye corona ahita akira. N'ubu turi kuganira nawe ubwo ndagukingiye n'umuryango wawe wose. Kandi nimba uyigwaye uko nyine kuramugenda ukira nyine kurakira. Uko niko bimeze. Niwo muti nigo rukingo nta kindi kabisa, niko bimeze. Twarabonye hano Nairobi turawufite twebwe. arabeshaho. Yewe barambwiye ngo yanga ngo turaboneka ngo nabeshe ngo nagize gute. Wabeshe umuti wa corona turaboneka. Kandi umwana runaka yarambwiye ngo yayimwe arakira. Yarakubeshe umuti, dutegereje igisubizo cy'Imana gusa. Yewe umbana nkubwira Mushamba, mugende musenge Nyagasani nubwo amakanisa yafunze, ariko Nyagasani ngo ni ufite igisubizo cya corona. Yego. Ngwini inkoni iri yakubisa abantu ngo bakoye ibyaha byinshi n'inka Sodomu ubu ngubu. Abantu barimo abatinganyi, abarizibiyani, uri kumva? Yani n'ibyaha byaha byinshi bumwe abantu bari kugwana mu masengero, bafi insengero, abantu abajura, abarozi. Ngo ni inkoni Imana yadukubise, none dusenga Imana turebe kuko yadukiza corona. Murakoze. Ubwira